Ringsne rongni jatir jat Jwngjal rongno jai khwlainani nahar mutui TISF khajaka o mutha khajangmani regino biskani samung butang rongno tuyi committee ni andong rongno tuyi koglamo asuka agotela maniko koto o mathawa president tei secretary hunma kre convener bai tujujangnai hne shaka MDC Sodagor koloi Pandawa manja phakya mothani incharge parliamentary yang David Mura Singh Peter Dayong khobui kubun adongro TISF Twiprasa ringsne rongni Jwngjal rongno jai khwlainani bagi committee khawui jobabo ongkhonani bagi Tiyar ongkha hne shaka joto media or five manja phenerno tini paifele kholomo TISF ni bakati tini TISF ni Agartala unit committee full fledged jeng khai mangkha tini o panda Manikapur palace compound uttar gate samo jeng o panda khlaijaka songjaka o panda ni bisingte jeng tini joto srungnai tini Twiprasa siklarno jeng tini logeo jeng mangkha tini o committee khatani tini joto TISF ni incharge songnai joto no manja phaikya bises kai tini pukjuk tini TISF ni incharge parliamentary yang bobo tini loge tongo and tini Suros Deparma tini TISF ni incharge tini David Mura Singh tai tini Peter Dayong Deparma tai joto Agartala ni agulini tini Twiprasa srengnai ro o jaga chung bai paksa tongo o committee o tini emon kono president vice president mai kono post kore tini committee convener bai samung tangjanai jeng convener khorsa chongkha and joint convener khorak tam chongkha tai protector school college unit tai university unit oboni jeng incharge chongiri TISF tai TISF ni bisingo kono fermo kore abo boi kwbang mano koksil jawi abo propaganda khlai tongo TISF ongka kaisa NGO onek kesam no kaisa independent chhatra সংগঠন jengka TISF recently chini bobagra announce kaimani TISF jeng full fledged ni jeng directly indirectly jeng directly political party bai jeng engage jak chhatra সংগঠন and TISF ongka kaisa NGO o independent kaisa chhatra সংগঠন and borok bai chini kono fermo kore je kono andolon borok jeng ringibo borok participate khaina bagi tayar tongo thangnayo omaino ekta understanding and jeng bahaino TISF jodi jengno phaidi ringi ko andolon thanjak khlainai ke jengbo thangnai emon kono ajaga kono fermo kore but ekta no different ka kaisa angkai independent non political and kaisa angkai political directly engaged with political party general college jogoto council tongo a jaga rogo laithana jorakhe Twiprasa like TSU TSF ro jaga council khayo nokle bataina ro bagi wan sujar to na as a chhatra সংগঠন hisabe abo jong bataine te batai abo jong abo buskango jong wan songlainai but jong abo tabo saimia ko karon jong recently jong kholok chini সংগঠন achaidrok ingkai chini committee full fledged angbai suyaku angbai mani yakulo jeng abo tamu klaiman klaimia abo jeng jotoban alochona kaiman bisingti jeng abo wan songnai buskango chini TISF ni bakaktai chini Agartala unit committee tini full fledged khamani yagulo jeng kaisa wan somong tubkha je TISF ni organize kaisa jeng freshers program khainai and malaima panda jara recently pass out class 12 pass out ngai college board tingnai jara graduate ngai MA recently admit ngai ro omai kabang mana je freshers songai rong nati jeng kaisa freshers program khainai khaklayo tini to puila ba yang je phane rok to saborok sabsang ka saimania but tini puila ba ko kere ba khabaina kere but next time ma apri rok definitely phane sudah Agartala sing na sa ro omo to sa Tripura ni ba kino khlaija kha to pas kawan noi nage hostel je problem chang amro full khaine par jan full khain try khainai jan sokar khane deposition gnai movement khainai bong ba jang ma sanai bong ba jang je na any problem student nang sanai dine Agartala tongnai ba kongma jaga student opani ang contact khade nong ang problem jesu mansa ang help khain try khainai tabo to kawang jaga hostel no problem khano no bokro singi ba director rogo ma lani nang haro wan chomo to jeng tabo kongma jaga hostel visit khainai hostel visit ma khaima pore jang saimana nang hostel problem tamo
hostel bo jaga tang problem ang tong na non oro tam kang be sar jak jokono problem nai जों total सुइनाय डिमान्ड करी जों औ डिमान्ड सुइ जों खायसे मेमोन देम बुनाय tabuk to main problem ST scholarship ni main problem gi tong tabuk jen rong tabuk asema jokhon logi ngendrong ni first tam sana ngendrong ni problem tabuk norong abono solve khina bu nok stipend tabuk chin borok mayang gi tong recently tabuk jere rok edom firok gi mayang gi tong abon tile norok ta asai drop bo hai kai abono one sujak tong ja ja one sujak to tong happen जों student ong ka hangke kew chawo je manjak tong maya tong osno ang thang be malai jak personal babe box processing sorry tong song brom kaise guideline tong anda je habna kai to bro hab maya oro khorsa khoni student nya hazar student tong haboi tong turuk happen ang butai tongai dakti runa bagai jodi maya hangke ba जों movement mana hanai step ma khanai bon bagai step en dakti na ong thune